Niguo gukinyaniria riathani ria president ria mwaka muhituku ria gutigirira motungata mothe ma thirikari ni mathamirio mutambo-ini wa kiriu wa eCitizen. Riu ministry ya githomo ni yathite aciari othe aria mari na ciana thukuru-ini cia gikiro kia national marihagire ciana ciao bithi kuhitukira mutambo wa eCitizen makihuthira namba 22222. Kuhitukira irwa riria ritumirwo arutani anene a thukuru cia nationals ni mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang no nginyanagia mutaratara uyu rumirirwo guku akiuria arutani makorwo maneanite ritwa ria fegi, ritwa ria county ya fegi, namba ya kodi ya thukuru hamwe na ruhonge rwa fegi mbere ya tariki 6 mweri uyu riri thirikari iri meharĩria-inĩ ma kurutithia mutambo uyu wira. Maya magithiaga na mbere mutongoria wa bururi William RUTO ni arutite MUKANA MUHIU kuri arutani a thukuru cia JSS aria maraingata RUTO ni wagi wa bithi, akiuga thirikari ni irekereirie ciringi bilioni 7.5 cia mahuthiro ma mathomo ma RUTO othe a JSS. Kuna watu mtoto wa JSS akienda shuleni anaambiwa mambo mawili. Ya kwanza anaambiwa pesa ya serikali haijalete, wewe enda lete school fees. Ati kuna watoto wamerudisha nyumbani ati kwa sababu ya mambo ya school fees. Kama kuna mtoto ako nyumbani leo ati kwa sababu aliambiwa shuleni aende alete school fees, Jumatatu awe shuleni bila pesa. Akiaria rimwena wa Ikolomani county ya Kakamega, president ni ugite ndegwitikiria ciiko ciothe cia gukungia wara mathomo-ini ma RUTO aya gutwarithio na mbere, guku akiuga gutiri muruto afatie kuingatwo ni undu wa wagi wa uniform. Mzazi hana pesa ya kulipa ama kununua uniform mpya ya JSS. Si huyo mtoto alikuwa na uniform akiwa grade 6 na ni uniform ya shule. Hiyo uniform alikuwa anatumia akiwa grade 6 aende naye JSS mpaka mzazi apate pesa ya kununua uniform ya JSS. RUTO ni ugite muruto wothe ari na kihoto gia gukorwo ari thukuru-ini na gutiri muruto ono mwafatie kuimwo mweke wa githomo, na nikio thirikari yandikite arutani 56,000 guku igitanya kwandika arutani angi 20,000 mwaka uyu niguo gutigirira aruto othe ni mamukira githomo. It is our commitment as a government and as a society that no child should be left behind, and education is the greatest equalizer. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Gathoni Wang'ang'a.